Ja, to je moja sobica doma. Zdaj sem jo malo pospravila, ampak je še vedno v razsulu, ker pač nisem pogosto doma in sam nalagam stvari in nič ne pospravljam. To so sladkarije, ko jih bom pol pokazala. Takle posonček sije. Imam en video, ko sem v bistvu prenovila. Prenovila sobo, to omaro sem prebarvala. Te zavese sem dodala, tako da bom dala tukaj gor kartico, da lahko vidite video. In ja, zdaj sem si pa malo pospravila, da lahko dejansko kaj delam v tej sobi. Ok, tu vam še moram pokazati par stvari. To je Miklavž. To mi je ata kupil koledar, ko jemlješ čokoladice do božiča od 1. decembra do 24. decembra. Ta je ful dober, Milkin, ful ima dobre čokoladice. To je Miklavž, bomboni. Miklavž ve, kjer je bombone, imam jaz rada. Pa še en nut mix. To, zdaj pa nama je to za jelko. Ne vem, te bomboni pa te Kinder so pa za en koledar, ki ga imam iz blaga. Mislim, da sem že lani snemala, ko daš v tiste žepke not čokolade, bom pokazala pol. Še to, prej sem pospravljala malo omare, pa sem najdla par stvari. Tukaj je eno beležko, to pandico, pa ene stare slike od mame. To si moram v Ljubljano nesti za garancije, da jih shranim v eno to mapico. Mislim, da mi je to enkrat Andreja kupila, če se ne motim. Vidim, da imam že neke garancije, no, tako da bom še one preostale dala. To. Diplomo sem najdla. 2016, what? Toliko cajta je že to nazaj, oh my god. Veselje, ko narediš diplomo, traja en teden, pol daš pa to v omaro in pozabiš, da jo imaš, ampak zelo dobri spomini, dajmo pogledati na hitro. Wow, kak umetnik sem jaz, a si nor. Wow. Wow. Ja. Zdaj pa moram iti, ko me že čakajo. Na sprehod gremo v gost. Horsies. Horsies. Oh, kje lepa. Muta. Čudovita. Kebab tortilje oziroma jufka. Recimo. Evo, kavica, ponavadi je ne pijemo v Ljubljani, doma pa imam ponavadi kavico. Bom ful rada, da je šamrola s snegom nafilana, ne smetano. Prijetno popoldne. En paketek sem dobila. Milko sem dobila, v glavnem. Še eno Milko. Maska. Ani Gaming, Ani.si, kjerkoli maska, le, še lahko naštimuješ velikost. To bom ziher nosila. Zdaj pa katalog Ani. To smo zadnjič snemali in sem tudi jaz snemala, ampak sem čakala, da prije katalog ven, da vam pokažem malo behind the scenes z snemanje. Tako izgleda. Tako, ko imaš fizično obliko, je tudi spletna oblika. Bom dala vpis link od kataloga. To je v bistvu naslovnica. Izgledamo kar kul. Izgledamo ful pametni. Sem očala, daš gre pa si pametni. Tu izgledam kot en šolarček. Mislim, da sem še na eni, če se ne motim, na eni strani. Najdem. Tu smo še, tu se imamo fajn, tu igramo igrice. Jaz imam volan v roki. Tu sem pa businesswoman. Da si pogledate katalog na spletu, link je v opisu, Ani.si, katalog. Zdaj vidim vsak nakup čokolada. Pri nakupu izdelkov do 200 €, prejmete manjšo čokolado, pri nakupu na 200 € pa veliko čokolado. Zato sem dobila še čokolado. Probimo še masko. Kak je fajno. Hvala, Ani. Jaz se spravljam. Ne vem, fotoshooting ura bo počasi 9 zjutraj. Ja, ali skodaj sem mogla vstati, ampak ni panike. Zadnje dni kar nekaj skodaj vstajam, pač za moje
pojme zgodaj. Zdaj se spravljam, naredim make-up, sušim lase. Zdaj zadnje cajte si rada dajem tak gel, ki je tak v bistvu za blond obrvi. Ima malo barve, take bolj svetle, ker jaz imam čisto črne obrvi. In si v bistvu zafilam obrvi in pol si grem s tem čez in jih malo v bistvu posvetlim. Se mi zdi, da izgledajo lep, zato ker zdaj si ne baram več las, imam malo svetlejše, no. Imam čisto črnih oziroma temnorjavih. Dobro jutro. Dobro jutro. Trepalnice si še namažem. A ja, pa ustnice. Ma ustnici nam neki ful. Vam reč, da imam take naravne bolj ustnice nam. Ta lip balm, pa mogoče malo linerja. Ko imam zjutraj velike ustnice. To je bila cel dan take. Ali pa ko se jokam, takrat imam ful take. Mogoče moram vsak dan jokati. Trepalnice. Pol si pa sam še zlikam lase in lahko grem. Ful ne vem, kaj bi oblekla, bi imela ta rdeč florček, ali ne bi imela. Upam, da imam vse. Jaz vedno seznam naredim en dan prej in ga pol obklukam, ko moram pač kam iti. You need to pick me up. I'll be there in 25. Mimogrede, ta balzam je od Catrice. Zdaj, če imate radi matinove nočne šminke, mislim, se jaz jih imam kdaj rada, samo se mi zdi, da lepo izgledam z bolj naravnimi ustnicami. Si res oči bolj poudarim. Recimo, meni ni težko si šminke popravljati, ker pač pri teh ustnicah to ne zdrži, ampak ni mi težko si, a veš, kdo gleda Ljubezen po domače. Branko, a veš. By the way, mislim, da se bom fotkala z Čaletom Saletom pa Pero Martićem. Zanimivo. Rada bi vlogala, samo hkrati sem ful taka shy, če je nekdo drug zraven, sploh če ga ne poznam, sem kar malo sramežljiva. Oziroma mi je čudno govoriti v kamero. Snemati mi ni bad, samo govoriti v kamero mi je pa ono, ne me poslušati. Ne, se bom potrudila. Je treba iti malo iz svojih okvirjev, da ne? Evo, jaz sem ready. Izgledam lepo. S podbradkom. So gaming slike. To so taki, kot te vsi v teh majicah, ti si pa glavni za gaming. In ti zdaj slika s hišem, z miško, z unim, z vsemi temi slikami. To je zelo ena, to zelo ne Jaz bi tam večkrat strani dasko, pa imam samo tako. I get so caught up in the middle,
Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Neki pokaži, kako je sve. I'll be your light. It gets too dark. I'll be Yeah, I can carry all that you've got. Two heavy hearts is not a lie. I will put out all of the fire. We stumble and Sam malo čuo da ovo si učala, da bi jaz dal... Bre, da bi jaz dal dol, učala da njih. I'll be your light. Evo, jaz sem prišla nazaj v Ljubljani in Ruki me že čaka. Si me pogrešal? To si pogrešal, ja, se vem. Dajte ti, čakaj. Evo, čas je, da spakiram. Ruki mi už pomagal, predvsem s hrano. To ni Hoferhol, to je domač hol. Misliš, da je kaj za tebe tukaj? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Servetke sem si kupila kot ponavadi, samo da so bile zdaj bolj take božične. Mandarine, domači široki rezanci. Tukaj mislim, da je pohano za speč. Domači kiviji, Ruki. Domač kruh, ki ga je mama spekla. Mislim, da je to ena klobasa pa neke šunka, krača. Tukaj imam pa mislim, da kozice. Pa meso, to bom dala kar zmrzovalnik. Še tu imam par stvari. Domača barbecue omaka, ki jo je mama sama naredila. Ful je dobra, smo že jedli, mi je zraven dala. Smetana za kuhanje brez laktoze, da jo probam. Tuna. Zelje za solato. Mislim, da je slanina. Arketa. In ena šunkarca. Kak diši. Evo, balkon sem zložila skup, tako da to je zdaj Rukijevo novo skrivališče. Sem dala stole na kup, pa mizo pod streho. In Luki se skriva. Tepih sem pustila, ker sem vedela, da bo hotel tukaj biti gora, ne? Ja. Si rad zunaj? Ja. Ok, čas je za okraševanje. Tisti, ki me že poznate ali pa me spremljate že od lani, predlani, veste, da je Božič, december, moj najljubši čas v letu. Ful imam rada dekoracijo že nasploh, sploh pa zdaj po zimi za Božič. In mislim, da je najbolj primerno, da si dam mašno na glavo in s tem postanem darilo, ki je neprecenljivo. Preden da začnem dekorirati, moram najprej počistiti malo, a ne, prah pobrisati, pomesti, odstraniti staro dekoracijo in pol se zabava začne. Plus, naredila sem si že eno playlisto, dosti tako basic, božičnih pesmi, ampak jih žal na YouTubeu ne smem poslušati, tako da bom če izdala druge pesmi, ki niso avtorsko zaščitene oziroma manj plačane. Kupila sem neko naročnino na glasbo, na eni strani Epidemic Sounds in lahko uporabljam njihovo glasbo in je dejansko ful dobra, tudi božičnih ima dosti. Mistletoe, Driving Home for Christmas, Rocking Around Last Christmas,
All I want for let it snow, let... In pa seveda od Michaela Bubléja, cel Christmas album, tako da imam dosti robe zaenkrat. Mislim, da mi je ratalo narediti decembrski intro za Fino Jasmino. Probimo. Hihi. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs. Začela sem s to polico, ker vse sem odstranila. Edino ta grad bom pustila, to bo ostalo. Tukaj ne razmišljam, da bi te buče pustila, ker so bele. In v bistvu nekako paše v ta winter vibe, božični vibe. But when there's love, there's always a way. And oh, this time of year, we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fire. Nisem še nalepke dodobila. No one cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes Moja soba je v rasulu. Tukaj imam ring light, to je moje stojalo. Stol imam tam, zmedo imam tam. Ja, tema je itak, ne, pa pozno je že, mislim, 8 ura, ampak ja, ring light mora biti, če ne slaba svetlava, tako da. Večino sem spucala in pospravila, tako da zdaj pa moram dobiti škatle ven za te okraske. what glory this holiday represents. But it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic. Spucana in pospravljena je vse, se mi zdi. Preden da se lotim dejanskega dekoriranja, je pa cajt, da nekaj pojem. In, ker sem prišla glih od doma, imam tu eno fajn pojedino. V bistvu si jaz kaj takega sama nikoli ne bi naredila, ker si pač ne znam narediti zelja. Nikoli me ni zanimalo, kako se naredi, sam jem ga pa pol klobasa in mislim, da je to krača. Recimo to si tudi ne bi nikoli sama naredila, ampak mi je dobro. Zraven bom pa jedla kruh, pa barbecue omako. To sicer ni toliko tipično, ampak mi je fajn neko omakico zraven, pa še domač kruh si bom dobila zdaj, tako da dober tek. Najedla sem se. Food baby. Malo me zebe. Torej plan je, da pregledam, kaj imam in pol naredim men. Naslednji plan. Jelenček mi manjka, se mi zdi. Tu ga ne vidim. Fuck me cuka. Našla sem jelenčka. Bil je pod Lego kockami. To je pa tak en izmed mojih najljubših okraskov po moje, ker je tak, ne vem, tak domači je, malo vintage mogoče, ne vem, pa še sveti se. Uj, snežinkice. Nisem vam pokazala, kupila sem še ene par novih stvari v Hofru. In sicer ta prt, ki ga imam namen dati, tu na sliki ful slabš izgleda, kot v resnici, ki ga imam namen tja dati verjetno. Zdaj, ko pomislim, to bi lahko uporabila kot krilo za smreko, ampak z tega že imam. Potem sem pa kupila dvojne take posebne okraske v Hofru. Smisla, da nič ne bo v Hofru, ampak sem najdla par stvari. Merry Christmas, Let It Snow, nista lepa. Oh, cute. In te tri
z okenčke. Ne vem, ali bi to prišparala za domačo smreko. To bi dala pa na to. Pa še to sem kupila. To bom pa tudi ne vem, kam bom dala. Mišljeno je za na smrekico. Taka snežna krogla, ki se sveti. Ampak pol sem še tudi trakce kupila, da bom zadarila. Pol imam pa tukaj od doma neke stvari. To mi je pa ata kupil. Taka hišica je s svečko, ki jo prižgeš, okrašena tako božično. Tako ne 10 minut sem zdaj te lučke iskala, ko sem jih prej imela tukaj. Vem, da sem jih nekam shranila, pa nisem imela kam in pol sem jih najdla v tej škatlici od teh lučk. Sicer na baterije, ampak bi jih rada dala na to grilando. To bom verjetno imela ob posli. Pa bom te čez namotala, tisto bom pa stran dala. Torej, to je to. Sicer te stvari tukaj so za smrekico. Tisto to. Te so pa pol za vse ostalo. Tukaj imam te stenske zadeve. To gre na sceno, ta dva z okenčka imam. To je tudi ena taka dekoracija za na polico. To isto, to se tudi prižge in ima te fairy lights. Te so laterničke. Baby, it's cold outside. Za nobeno stvar ne vem, kam bi jo dala. Pol imam pa tukaj eno ful zanimivo stvar, ki mi je v bistvu ostala od lani in je nisem izvedla. Kupila sem ta garland, grilando, ne vem točno slovenske besede. Grilanda iz jiska je z lučkami. Zraven sem pa kupila okraske, s katerimi bom okrasila to grilando in jo nekam dala. Sem ful vesela, da sem v bistvu to prišparala od lani, oziroma nisem prišparala, nisem mi dalo lani tega delati, ne vem zakaj. Ker letos nimam skoraj nič novega, nič, da bi ustvarjala in se ful veselim tega. Imam pa plan, da dam to stvar tukaj nad oknom, oziroma nad vrati, nad okni, ja. Ampak samo v primeru, da bom lahko to namontirala v steno. Torej, plan B, če ne bo šlo to gor, je, da dam to sem in bo pač tukaj kot nek kamin in bo tako veselo čez. Maja streama in jo gledam. Hi Maja, say hi. To sem zelo prepričana, da bo ostalo tukaj, ker se mi zdi, da je tak res lep kos in tako da na najbolj vidnem mestu. Razmišljam, da bi to tablo ciljev, ki je že zastarela, odstranila. Ta zokenček sem dala sem. Tiskar tja, počasi, počasi bo nekaj nastalo. Zaenkrat je to tukaj. Ta del tudi mislim, da bo nekaj takega, ta način. Tukaj bom mogoče napisala Let it snow ali pa nekaj. Za to vazo pa nimam nič tak božičnega, tako sem imela prej za jesen, žal. Lahko bi to dala nad, kot je tak dodatek temu. Ni glih nek presežek, ampak ni pa slabo. Tu ne vem še točno, kaj bi. To hišico sem sem dala. Tu mi še malo manjka, mogoče kako bunkico rdečo sem dodam čistek naključno. Tukaj morate vedeti, da bo še smreka stala. Zdaj nič ne kažem, ker jo bom pol. Tako da bodo stvari prekrivala. Zdaj pa grem na to stran. Tukaj sem zdaj malo odlagala stvari, tako da moram zdaj to stran zrihtati. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making up... Cute. V bistvu mi je to ful všeč. Oh my god. Ful bi rada glih 2 božični kapici. Mami bi rada, da bi imela tak na vsakem ekranu eno, ampak ne vem, kako bi naredila, da bi stalo, ker mislim, zdaj stoji, ampak
Razmišljam, da bi ta obojestranski selotejp uporabila. Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this Da bo dejansko delovalo. Kulane. Najprej bom tega obesla, ker nimam nobenega žeblička ali pa kaj bom to nalimala na steno. Te so dosti močni, tako da upam, da mi ne upadlo na glavo, ko bom spala. Torej malo čez to obesla, mogoče lahko že zdaj lahko tvegam. Dajmo malo smrekico izpopolniti, lučke dodati, kroglice. Najprej bom dodala te lučke, ki sem jih v Lidlu kupila, v bistvu zdaj, pred kratkim, prejšnji teden. 180 jih je, imam že ene gor, samo niso tako močne. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. To so prav za smrekico. A vidite? Zato imajo ta obroč in so tako razdeljene. Sicer to bi bilo perfektno, če ne bi imela okraskov gor, ampak žal. Kako dobro. Mislim, ful se na neki vidi, ampak v glavnem daš na vrh in pol jih najprej razporediš. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are Pol bo že zgleda, zdaj ko ima več lučk, dobro, zdaj so luči prškane, ampak point je, da je več lučk. Se fajn sveti, oh my god, malo se vidite verige, ampak itak bom zdaj še dodala pač okraske in bo cool. Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Bo zdaj kar težka odločitev, kam dati ta dva posebneža. Cute. Evo, mislim, da se ne da prostranijo. Ali stopata. Ok, malo sem razočarana, ker lučka ne sveti. Sem probala zamenjati baterijo, pa tudi ne sveti, tako da bo pač okrasek brez lučke. Bila pa baterija že not, pa še eno sem ekstra dala, sam tako ne deluje, tako da oh well. Oh oh, la 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 la, oh oh, la 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 la, oh oh, la 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 la, making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, Smrekica je postavljena, krilo je naštimano, recimo, da malo je veliko, ampak dala sem ga na nek tak, sploh vam ne bom povedala, na kak podstavek, v glavnem nek podstavek sem dala spod, da je malo višja, no. To bom pa prišparala za jutri, ker sem utrujena, ura je že 1:30 in ja. A ja, še to, te lučke, te fairy lights sem se odločila, ko sem imela še ene, ko sem jih zadnjič v Merkurju kupila. Sem jih najprej mislila dati na smreko in potem sem ugotovila, da so ful kratke. In sem jih zdaj sem dala in se mi zdi, da tako lepo osvetlijo, glih prav. Ok, to je to za dan, se vidimo jutri, ko nadaljujem. Missing someone